Das ist auch ganz interessant. 600 bitte jeden Tag. Schwere Arbeit, großer Lohn. Wissen Sie, wie viel verdienen Leute hier? Circa 6000 Baht monatlich. 200 Euro knapp. No, noch weniger. 180 Euro monatlich. Kannst du uns einen guten Zahnarzt Leider. empfehlen? Entschuldigung? Kannst du uns hier einen guten Zahnarzt empfehlen in Chaweng? Das weiß ich nicht. Viele Geschäfte, aber kenne ich nicht, welche ist gut und so weiter. Aber in Chaweng sind viele, aber sind teuer. Sie haben gesagt, alle sind gut wahrscheinlich. Da, ne? Wer hat gesagt? Bei uns der Reiseleiter hat gemeint, Ich weiß nicht alles. Kann nicht alle gleiche gut sein. Aber in Chaweng sind vielleicht ein bisschen mehr teuer. Wenn hast du gehen Sie. Freundschaft hier, oder was? Nein, nie. In Schule habe ich, Hotelfachschule ich habe. Zum Beispiel Tesco. Vis-à-vis sind 2 oder 3 Geschäfte mit diesem Laboratorium und dort ist es billiger. Und ich weiß, aber Qualität weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, leider. To je nič, to len ženy jedia staré, že vraj to napráva tu, ako sa povie? Hallo. Don't go. Here, 5 minutes more, don't worry. To vy sa máte, si toto mliečko dávajú turisti. No. To vás zoberiem, jak tu stojíte v rade, jak na maso pred 89. Bojte sa to príde za Ja, horšie bude, ja hovorím. Ja hovorím, že dobre už bolo. To je pravda. So, OK. Halo. Mají to bezvadně chlazený. No, ale to, že iná, ako? Iná chuť je to úplne. Počkať, vás mama, vašu manželku nie, vidím len vlasy. Ona sa neobzrie. Je zažraná do toho orechu tam. Můžu se vás zeptat, co tady mají to malinký, takový to To je nič, to je, no to možno nič, no. No, něco čistý. To je parazit, vlastne rastie to na palmách. Keď si všimnete, uvidíte to neskôr v džungli. No, A hovoria, že neviem na čo, neviem prečo, ale hovoria, že to môžu jesť staré ženy, že to pomáha na zdravotné niečo a tak ďalej. Vraj len ženy. ženy. Áno. Mr. Dilino. How many people? 42. 41 plus 1 baby. No. 42 plus 1 baby. Aha, dobrý. Kafe. Ničivo. Как ничего, они их чистят и Je to parazit. Да, Так на пальме. И это только когда женщине очень старые, возможно, есть да. им. Мгм. Не знаю почему. Som si vás teraz tuto tak pekne, krásne. A dvaja ľudia môžu na streche sedieť, keby ste chceli. Môžete sa tam vyšupnúť. Št! Čo to bolo? Dilino. This baby. It's... Woof! 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 Woof!
Das ist ganz fertig, versteht gar nichts. Aber ist wohl die Mutter, ne? Oder? Weil Ja. Panne. Darum. Ja, was vidím? Řeknete mi, pane, kde bych našla na YouTube to video, který tam... Tam máte adresu na vizitke. Dobře, tak jo. Jungle Safari Vision Grand Tour. Na tej vizitke, čo máte, prosím pekne, tam je adresa YouTube napísané a potom adresa. Nie zač. Алло. На память, да? Так, на YouTube будет завтра. Чего? Посмотрим. Вот классное место сверху. Ты. Что у нас такого нет? У нас такого сверху нет. Вон туда. Двом людям